Hello guys, mweze mute turaho turamahoro bakunzi ba Jove Official 30 turabiyegereje hano mudukore subscribe, like, comment. Tujye kuganira rero no mu Bishop mbere y'iko nibwo bwa mbere kuje kuri Jove Official 30 wanze wibwira abantu kwanza ngaho twibwira. Muraho bakoze nitwa Bishop Fidel. Bishop Fidel Aba yo itorero itorero iryo torero ryacu abantu nk'abamambure abantu biwacu bazama bumva ko ari ibintu bitabaho. Iyo itorero rishi donc twebwe twunganira dufasha abantu banywa gahiye. Mufasha abantu banywa gahiye gute? Banywa inzoga. Aho Donc iyo kanisa ni kanisa ryo mu South Africa twasibongera aba muri South Africa Johannesburg. Yakaza mu nzoga yari umunzoga cyane hanyuma za gukizwa ni Archbishop Jennifer Bishop niwo Bishop iwe ni Archbishop urumva ni mukuru. Hanyuma afungura kanisa yo gusupportinga abantu ntago ari kuvuga no ko supporting ngo banywe inzoga ahubwo no kubafasha ngo nubwo munywe inzoga muze muje mu materaniro. Muze muje mu materaniro. We never know umunsi Imana ya kumuritse kiyoguye uzayitukiza. None kankubaze we nuzi uko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge yuko kunywa inzoga ari kizira? Oya ntago ari kizira ahubwo vuga si ibintu byacu. Si ibintu byacu. Kandi nikindi kibazo mu bacu kuko nyina waruvuze niki kizira nyine. Nguriya Mungu ngazanywa inzoga. Ukama umva ni gitangaza kandi bari mu kuzimwa wa. Uzuko dufite n'abakobwa bari mu kunywa inzoga n'abagore man. Baba mambe. Hari abagore usubona bagwiza. Dufite n'abakristo abakobwa mambe bazamwa inzoga ari akasarani. Oya. Sinzo nzoba kuzanira hano gusa nta keyboard wazanye ngo tube nk'abaramya tube nk'aba. Hanyuma tubwira abantu baze mu materaniro nubwo waraye wagakubisa uko kubite dushe hanyuma wambare neza ngisho mu materaniro. Uvuze ikintu gikomeye. Hari abana bakobwa abanyamurenge bamwe inzoga bishi. Twebwe ikibazo cyacu cy'abamambure ngo umuntu w'inzoga ngo panza kwa magenda kajingiye mu misozi ngagiye guforoda inzoga ngo niyo kubera iki amafaranga wayakuye muri kofi yawe wayakoreye yakurije ukubisema agacupa kawe ibintu ni ruzungu ibintu bimeze neza hanyuma ngo wamugenda wishe hanyuma noneho kandi natwega amambure buriya turaziranye cyane. Nubwo wabuze foroda gute bazabimenya. Hanyuma rero warajanga mu kanisa ugasanga ko barakwica ziri inyuma n'abana kandi abandi bagabo mu ngana. None kakubaza kibazo wari wabona abagabo bafite amafaranga banywa inzoga uziko bazabikezwe imbere hago bakanahabwa n'ijambo mu rusengero bakanabwiriza bakaba banasenga bafite amafaranga abagabo bafite amafaranga none yo kutudahabwa ijambo kandi nawe unywa bisanzwe nk'abandi. Oya nta mugabo umambure unywa ku mugaragaro baza bahereza bihishe none so kuyisha nyene soza abona bose nikimwe n'abarozi nico navuze gacaka baza bahereza n'abarozi bakora ibintu bihishe rose ibintu abarozi bazabahereza bagagatira bagasirimba kubera ko ibogo byabo ntawo bibonaga ni mu ijoro ni saa 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro uko ari umuntu ubibona kandi bagagenda sinzi niba we nabibwiye hari umugabo umwe w'umupasiteri wavuze ikintu yangiye abarozi uno ukuntu umuntu azagenda akagenda ku rutara akava mu mibunda akagenda mu minembwe musaza biba akamagera ku nzu ya musaza yundi ni nyirasenge hariya ntatike yakoresha yagendeye ku rutaro ku myuka nyine yindi
akaza ataramukija abasengene babiwe akararacuragurira aho ngaho ntiyo baramutsa ntiyogera mu rugo abwite yewe nageza giriya minembwe nabonye ga pi niyo waho nari mbikubwiriye ko nabo ngabo bahereza gatuti bazabanywa bafite amafaranga bigenda gute abo ngabo ntago bari babafata tubohereza gatuti bazinguzamo tibishoboka tubona kanje je ncuranga mu Banyakenya ucuranga mu Banyakenya aho kandi bazi kuzunywa inzoga bashobora kuba babizi cyangwa batabizi ibyo ntaco bibabwiye eho umutima none ku kimwe mwe b'Abanyamurenge mukirana imanza abantu banywa inzoga ese abantu banywa inzoga bose n'abantu bari badashotse ubundi izo ni mind z'abantu aho ndagira ngo badefanda kuri abadefanda abasinzi aho ndagira ngo mbabwire mwabantu mwe mukunda gahiye no muri Bibiliya biranditse kubw'inda zacu zatunaniye inywa gakeya kataguteza ibibazo tugorane n'umuntu muzira tugorane na hehe akazi kawe gakore hanyuma ari kuje mu ikanisa ikanisa wumva bavuga butumwa wicare utanga amaturo utanga ibyacumi hanyuma uzuja mu ikanisa uvuga mana ko ndasengera erega nta n'umusinzi nawe ubikunda nta musinzi ubikunda buri wese abaruhoraho noneho ndareka hanyuma rero noneho yareka gutyo rero icyo gufasha niki ni Mwuka Wera nukuja mu ikanisa nico kintu rero twafata abo bantu mureke kubagora kubera ko umuntu w'umunywi turabaza abanywi benshi bakijijwe bihanye bagakizwa kandi bakazivaho batanga n'ubuhamya n'abavuga ubutumwa turafite mu Banyamurenge benshi sinovuga ngo ninde ariko turabazi abavuga ubutumwa bakomeye b'abamambure dufite baciye mu nzoga ariko abantu nzi baciye mu birozi ngo abarozi bisha abana b'impinja bagize gute ndabona rero tugashaka kubwira abantu mwe mukunda gahiye timukagira ubwoba kuja mu ikanisa muja mu ikanisa Imana ni data iradukunda twese Imana iradukunda ariko ga mu bwoko bwacu abantu banywa inzoga papa ntago babafata neza sasa ibyo ngibyo gara nibyo rero niyo mpamvu yari no kanisa ryacu no ikanisa ryawe niryo kugira niryo kubagira mwihagarare mwikomeze nta kibazo n'abarozi bariyo bazabeza gatuti nta kibazo mwego muja mu ikanisa musenge Imana izobafasha twigwaneho n'ubundi niko naho ubundi je abarozi zamafata kimwe na Kagara bari batugwanyije mingaraza ikanisa ryacu abarozi bafata Kagara nico kimwe same gute man same ibintu zabo se tiza bifutuka arumurozi uzumva mu bwoko bwacu avuga ati jewe ndumurozi tawawe ariko rero bamwe mu bwoko bwacu tubabona nyine ko wava ko manga kandi n'Akagara ndikaza kemera ko abantu araka ibaza bemera ndibaza n'ibintu nyine biri aho ngaho nyine mwikanisa ryawe ntibemera n'Akagara twarabatenze bagize barabibye bakoze iki bazanye nyine utwo tuntu tutunyanga twawe urabona cagiye ikanisa ryatangiye cagiye general makanika atabaruka yes ngo kumuvuga biza twese bana ariko ndakunda hanyuma ga twege bantu twese ikanisa ryacu twamudufata umwanzuro twese tugende benshi baratabaye nose utatabaye wabo bishop aravuga ati usigaye ubanzo gato utunganye ntopfa kutikanisa gutya tubaye tugiye ariko turi kumwe none gabasigaye kumba bose mwebe ko mutamugenda namwe ngo yaye nuko tuzokumenya kara Akagara ibintu biza kuba bomburi mwitorero yamaba bomburi buraca twagiye kuko Revera rafite no urufunguzo rwo gwatondika ibikoresho ukiye mu gitondo usanga bajanye senti mixer speaker twagezanyije no kwa chief mbese urashinja Kagara iki Kagara
ko bana bibye si ibintu urabashinja ari tema abahungu bagasarani bakunze gukoresha nari ngiye kubikoresha ariko atanga bikoresha ntakibazo babita gutagara baraho nyine reka tuze babita gute reka tuzyorezo ngisa rero ikanisa ryacu nirya madugu akagaragaza kinjiramo. Okay, none wambye abarozi ndagira ngo tubako ni gute ufata abarozi ukabageranya hamwe n'abasinzi ibyaha birangana koko umva mubwire ibyaha birangana umve man ngumva bro umurozi n'umusinzi ubura wahugobana niki mwe abantu hano turi kubona n'abandi kubana n'umurozi n'umusinzi wabana nande ahugobana n'umusinzi mama niko bimeze nawe kubana n'umurozi no kubana n'umusinzi wabana nande ayaye umurozi yo kumara urubyaro ari umusinzi baba bose ni kimwe yewe hano hari umuntu tubwiye ngo umurozi n'umusinzi ngo bose ni kimwe umusinzi baza barwana abasinzi bararwana ubundi nizo karagitere z'abasinzi ni ukugwana ni ukwibagirwa ni ugutukana izo ngizo nizo za karagitere z'abasinzi we navuze nka zitatu ariko zo nyine zo zirimo nawe iz'abarozi ni ukwica ni ukuza amahoro ni amapepo imiha ahubwo je nobana n'umusinzi aho kubana n'umuntu kurara bariza abana imiha inyabu ago yewe wabana n'abasinzi aho kubana n'abantu bakugendera ijoro mbere nta musinzi waza ngo agutere ijoro nijoro waryamye ngo rara azenguruka izo muryango kandi anaje we azabizumvikana n'abandi uwo nabwira n'abaturanyi yewe umufashe no musinzi naho umurozi uza wamuza akamaca muri purafo utazi ko yakwinjiranye urara uva muri byura akarara mu minembwe kandi arari basaza yewe ntana baramutse ntageze no mu rugo ngabwire tiyewe cyangwa akagera tiyewe naraye mu minembwe nabonye abantu gutya hanyuma ubwaje uzo umuntu kwinjirana mu nzu nijoro ryamye saa 9 uzi ko waryamye n'abana bawe kandi akaza yinduye ipusi uzi ko baba ipusi bazaga baba ipusi inyabu inyabu Kagara ni nyabu kero ko n'umuntu iwanyu n'umugore wanyu mwana yamaze akabarozi ndabanga cyangwa bati sinotinya umurozi kuko ntawondo arwambwiye kandi wona kuri ubunebwe bonyine ntibokundega kuwe nabo bazi kunywa akantu ntago tibishoboka kangwe gafate ndobona kano kantu mbafashe kujya tibikorana abarozi bazabikubita bagasanga umuntu ara akonese noneho abantu bakanywe ndakubaza ndakubaza ahubwo ku kantu gakinga amarozi ni anti witchcraft ni nabi ako kantu kica amarozi tibikorana tibizabikorana cyangwa ahubwo iyo ukanywa baba bagufiteho ubwo bose tishoboka tibakubona babona nyine nk'abantu ubona nk'aba bakecuru batafatira nk'akabanga baragira cyangwa nk'abana batoya ahubwo nk'abana b'abarozi usanga nabo ubwabo barananiranye abana b'abarozi usanga nabo ubwabo barananiranye ibyo ngibyo zo tubigiyegamo izo twaba tugiye muri abana b'abarozi n'abasambanyi n'abakristu n'abayumbe abandi ibyo ngibyo zo ntiwobigira kimwe same kimwe n'abana b'abishopu nabo barananiranye je navuze papa ari pasiteri n'ubu uri pasiteri noneho kucunywa izo nzoga kandi papa wari pasiteri ntiwakurikije indangagaciro za sosha
ese ninde wambwiye ngo cyangwa ngo namasengesho papa wawe adasengera abantu bagize ibibazo ngo bikamabigiraho cyo bikagusubiraho amapepe abayasengera abantu akaza ku mwana we ariko tagari ibyo kuko naje kunguko naje nivuga butumwa abantu hari abantu banditse bandika nundi baraza kwandika muri commentaire none umuntu w'umuzoga kwereka bamuhakana ni kubera kinyine kwereka bamuhakana simwe ndimo bwacu bw'abamambra bavuga umuntu w'umuzoga bamuhakana umuntu usumujura ntagenda zagatari nagenda amena izugi ntagenda aje kubuza amahoro abana b'abandi ngo nkabari abarozi bagira kwiboka kandi n'abababazi jewe ntubona wenda mketu yes iwe aranzi jewe nacurangiye mu bitaramo byinshi ibutaye Kigali hose Mandela na South Africa ntuzi ko wageze nakaza mbona hando bakuri biye jewe ubuzima bwanje nabaga kuri keyboard gutya baje kugwa gute wangu tago naguye kunywa ngaka kamwe none reka none mbabire ko none kanarimo ariko kurabona no kwama mvanye no kamutuka gutya oya kambasha kandi nanjye ndangukoresha ikiganiro ugiye ko mu mugati none udafite ibyiza aho rero no kuvuga ngo narabyiboneye gutya je nigeze no kubona n'umuntu gutya bashambure gutya tagani ngo nataramanye n'abayumbe no bavuga se bose bari abayumbe bose ubora amambure bose narataramanye bose muri Nazarene Butare muri Nazarene Kicukiro je nabaga kuri keyboard twaye turami murami nibwo busima taramo ako waguye ugeze muri South Africa ntabwo naguye mu nshere ntabwo naguye South Africa se nibyo ni ibintu gusa bisanzwe no gufata aka kamwe gusa ni Sibongi Archbishop wongo yagize umutwaro twahuriye kuri Facebook turavugana tunavugana n'ibyo bikoresho ni wari wabiguze nukuri se ibyo bikoresho se byari bihari ese gukora yako nakubije yewe ni brag no mwaguze ibikoresho yaramami faranga tukodesha inzu tugura ibikoresho hanyuma n'izo ngizo abe nawe yarababaye cyane akagara none umusobanuro akagara what is akagara oro banyamurenge ariko bashikiyeho leta ya Gisekedi ngo bamarugo kugabanyamurenge ngo ya minority ngo turi minority hanyuma bakabeza udufaranga ngo baze kutwica aho hanyuma rero n'iryo kanisa bari barimo rero niyo mpamvu yazaho ibumbure yawe muri iryo torero ryanyu byagenze gute namubwira twabona ko nabizicuye wabizicuye ako nuko wanywa kandi ariko narakaye cyangwa nuko uri kunywa kandi warakaye bagoye zisumese oya nta kibazo ko ndavuga ijambo ry'Imana ko ndavugira ubwoko ariko ndagira ngo abahungu babengwa kubera ngo banywe inzoga kandi dufite abakobwa n'ubundi banywa inzoga ukabona umuhungu arabengwa ngo anywe inzoga cyangwa umukobwa arihisha kandi abakobwa banywa inzoga benshi Gasarani barahari amambure no muri yotorero ryacu barahari abadiakoni Gasarani abakobwa banywa inzoga benshi nubwo ari Gasarani nagitengera barahari nano mmoja barahari barahari bamwe barage nyinshi cyane b'abanyamurenge babitira b'abanyabyinshi babaga imirara yose ishoboka babadahuruka by the way abantu
niki wabwira bari abagabo bazabihisha usamusanga abantu bazabihisha abantu baza muzoga ngo niyo ngo bagenda keretse bagiye mu dukwe abagabo bakuru ise jewe mbere ukibugande hari umupastor I don't want to mention his name. Yes. Ariko ndamuzi kandi umunyamavuta azabwiriza gutya ndaho ariko yaje kunyuzoga akamatega tubona nkano umoja akamagenda ka Westland ariko kabarije kumwirizuka agenda kubita nk'amacupa nkangaya namara yamaze za shikareti ngakujya itamanya nkakujya ujamira hanyuma umugore we akaba ari ubizi wenyine kari hanyuma abandi baramufata aho abahereza amafarati nyabona mubabarire none icyo bintu nk'uwo ubwo ni uburozi ubwo ni ubugara jewe abantu babiri mpinga umuntu w'akagara ngapinga n'umuntu w'umurozi ibintu zawe biza bisa nkaho ntibaza biyenonsa uko bari ngo bagaragara uko bari explain ntibemera ko ari abanyabyaha kandi bafite ibyaha. You are the drunk people. Explain yourself. Kubera iki wo hishukuri kuki hishukuri identity yawe kubera iki nyine ngoya ye ngo Fidel zugunda ndabambye ngira ngo abahungu banje urabazi abahungu bawe ni babona bino biganiro wawe utanga ikibazo kiri aho bakubwira ikibi nuko ukumva mvuga ibintu zo mu bwihisho ambaraka kandi bwira ngo aho niki ibintu zo mu bwihisho ikibi bakubwira ibintu byacu ni kumugaragara nta bintu z'ijoro za saa 8 uvuye muri zura ugiye kuroga mu minembwe urari kukambara sengeneza bawe kana ni kwambara urari kukambara atakibazo ndaza kubigira cyangwa ngafate akana nozo gacira kuri papa legend none komeza ndeke tugiye kurangira nawe banzubwire ese ubundi wo urakagara cyangwa uri du papa jeni twirwane mu forever mwene mekanika man jeni mwene mekanika ntabwo ashobora kuba akagara bro yenda umunyapolitiki wasemurana umungu wacu yari umungu wacu niko nigeze kugera Uvira mvuye nigaga muri secondaire nara Uvira kwa grand frère hanyuma kuko nabi wacu mwana makani kazi nabanyitaga ngo gitimba bakwitaga uri n'umutimbwa ariko oya umusinzira iyo nzi nayo basinzira iyo ni musita uri umusita no kuki bakwise gitimba ayo naka nyine ba à l'époque n'abatimba nabo ndabaramukije nabo bagiraga inka nyinshi sinzi ukuntu nyine barekeraga amabona nyine no kwama je ndumusita ndumwishwa abanyabyinshi ariko nyine à l'époque icyo gihe navuze agiraga ibika byinshi mama gusagana anshekerera gutyo ngo gitimba yazogira inka nyinshi bakwita gitimba uko batimbwa bagiraga inka nyinshi nicyo tu abatimbwa ndabaramukije cyane hari n'abagabo twabanaga abatimbwa ibutare barankundaga kubera nyine none Fidele kutaratabara kandi wumva ko bagenzi abo batabaye tubona jewe nkaho natabaye we nkaho watabaye ariko akagara bakatugora mu bintu zose bagira ibyo bintu nanje ngira igihe nogiye ariko jewe ndi muzira ko ndagenda uretse no gutabara ahubwo turifuza ko n'abantu bataha oya
gutaha wenda kuvuga ngo turatashe gutya ntibiratungana ariko abantu tukiri muri no myaka yacu ugomba kugenda natwe tukatugira ako no gutaha birashoboka si ngombwa ngo abantu baje mu gisirikare ariko no gutaha birashoboka ubu nyine tukojana n'abana ariko twebwe nk'abantu tugende ngo ari amaraso yamenetse hari tubona Jovi tugende n'ino kamera abe nubwo tugenda hari bamwe ngo batinya amasasu turegerege two mu mujyi tutarabona amasasu atarabasirikare nawe ndabizi nawe ndaburaho ariko twabishobora wowe imbunda irimo amasasu no ngumufurero ntabwo ngumufurero ufite imbunda irimo amasasu nabarashe timuraterwa ngo iwanyu ngo mu muhana ngo ufate imbunda utabare jewe ntago mbizi ntabyuzi wavuye ruguru kiri muto jewe uko nguko natangiye primaire mu Matyazo takishoboye natangiye primaire mu Matyazo takishoboye byo kurugana oya kugwana no bishobora gusa sindagenda kandi abo ngabo nibo banyiciye bari bakagaraba izo manza abandi baransigaye ndi kumva rero tugibwira ariko jeko ndagenda akagara gakuciye gutabara akagara n'abantu babicana ariko imagine akagara na uzo bishop wanje South Africa yakuruma sizuru ikizuru mara yavuze gute abantu bakanya abantu muri South Africa muri kukurikira mwumva ukuntu Archbishop yavuze akagara bakanya bakuruma amasimba dongo no kuvuga ngo imagine ngo abantu none wakambwira ngo Archbishop akagara n'abantu bameze gute n'abantu tuvuka numwe ni murumuna wundi same mother same father ariko kamashigira gisegiti mugende muje kubatera na drone mugende mubije kuruba unda kamavuga ati ntago bizoshoboka ntabwo bizashoboka nakibaza and you guys you are minority so why okay ndagira ngo rero uhereze tunarangiza ikiganiro niki uvuga ku bahungu abantu bacira imanza abakobwa bitwara nabi ariko nkako Banyamulenge nabasiga bitwara nabi babaye ibirara ezo ngizo jewe ndavuga ku bantu bamwe izoga ngavuga ku bantu bamwe izoga izo ngizo zabirara nagira gute mvuga bamwe izoga yewe itorero ryacu nukuvuga abantu bamwe inzoga muza muja mu ikanisa dore uriya wiyukunda hande uriya ntagariwe mpamvu uriya mbonye ari nkakagara bariya nibo baba babyishimira muza muja mu ikanisa aho ariko wari wigeze wumva ikiganiro Musenyeri Gapangwa yavuze nacunza mukurikira ari umunyamurenge wize amashuri menshi kuruta Gapangwa habuze hari umunyamurenge yubashe kuruta Gapangwa ariko nawe afite glass kiravuga gakeya niba kabigira rero ntibakaba tibazobatera ubwoba muze munywa niba munywa ariko muje mu ikanisa kandi mushike mubwiriza inzira z'Imana n'ibihumbi kugira ngo itugirire neza nuko ndakibodi aririmba nyabona nk'akaririmba gato twumve noneho ko wagiraga n'ijwi basi tunarangiza ikiganiro naze mama karibu naze aya ririmba akantu gatoya haya ni Betsaida gutinya habe na gatoya tikisa narangije warangije guys sawa Fideli ako kantu mana ako kantu mfite wangu ako kantu ubuzima bwacu uri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbaraga kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu abasinzi namwe nubwo
kuba muriho n'ubuntu bwayo. Jesus, abasinzura basabiye rero umugisha. Imana ibaho umugisha, munywe gakeya mutahe, hanyuma muje mu kazi ku cyumweru muje mu ikanisa. Abakubita abagore, abasinzi bakubita abagore, wavuze ngo ingeso z'abasinzi ibyo simbizi. ngo abasinzi bararwana bagatukana bakagira abatukana bari